Aytılуу akын Şekerbek Adılov menen mınakey azırkının baş akını, jaş akını Asılbek Maratov. Harvaňaga tuğanım aytılsın andаңırlarım. Akjanga karabay karaçın aldıma gelip toy turganım. Anandan uşunday ala жазda sepkenin güzündün arpaga tolsun kırmanın. Anandan ardaktu agam Jolborskon alıstan beri gelgenin bu nasıldık işti kılganın. Agayını senin aldın da anda menin bulutkon Abdilden ırdı sunganı. Asılbek'e sununuz, Bolat koşaşpay sunasız. Emine sen büdün ağa tuğanım. Bul elçilik işti doy kılganın. Bolat degen söz kıbargı Kırgızstan mirlan bul emine kılganın. Hankenin el menen esen deşet turbayba. El var üçün karaçı bistagın ergivandan ırdayla. Yeğne giskesen aytkanda Mınaң ardaktu ağam Jolborsko Taŋında gelip başına çıkkan uvagım Kayran agam doy karasan gülüp turgan doy uvaga Dağıda geldin bir mından inem dep jönele kolun sunup turgan doy uvaga Aylanayın doy Asılbek Öşöntüp mından agamdın Gede qarab el içinen qarasam joktuğu bilinip turgan doy uvaga Ağаңдın biraz жүрögü tilinip turgan uvaga Bürök akınдар gelse kayradan Akındardın do tilmenen ay Ağabız tirilip turgan uvaga Eyvali, barakelde. Hankenin aytkandan elin bilesin ardaktu agam doy gölele Jolbors degen oşondoy Jolbors doy mıktı şerele Ulu menen doy kiçüge aytkandan ras doy tengele Ardaktu asıl doy canele Ar jerge varsa şarele Men toktoguldukmun degендin agam aldın kısınday barele Mınakey ardaktu vatam Esenbay aldıma geldi janele Aylanayın doy janata Yeminin ras kılavuz Allah'ın uşul doy buyruğun Anseda Mirgibek menen doy Nurbegin Артыңдан екі kanatın Andan aytılıp tursun sanatım Ең негізгісі бұл жерде Büyütkö көптө түшпестен bir тамаша салсақ деп келдік Жақшынақай көңілден жарчылық қылсақ деп келдік Асылбек мынаңың ені өзі көз шықтық башында Ой айланайын Асылбек үшінті ұлысы баштай тақындын Өзің көріп тұрасың мендей сұлысы баштай тақындын Көңілдегі көп нәрсе көп жерге дайым барғанда жылусы баштай тақындын Ақындардың ішіндің разағасы баштай тақындын Асыл тондың ошондой жақасы баштай тақындын Үкөсің емес бірінші минтіп сақасы баштай тақындын Ошондуктан дой Асылбек өзіңі мынан амандашып жатырмын Сен болса болдың төраға Ақ қалпақ елге келгенде Бұл Арыстанбектің тұқымың алқынып тұрған ұшыры Емі тоқтоғылға келгендің енем ұшырбағың дой құтыңа Анкенің ерде қайқың ой бел ашып Ешмамбет ақын тапқан жер Ақ емгекменен ырырдап Мынан ақ жардан азыр жатқан жер Болбосодағы туғандар Біргесте қараталдың күдігін Қалық ақын чапқан жер Алтымыш қадин ақындар Ақындық суысын açқан жер Тұлпар ақын туғанбай Тұнығын ырдын дой açқан жер Андан бері келгенде Мынан бақты гүлді ежекем Қанатын көкке қаққан жер Енген жесің Элмирбек
анадан елім баққан жер, болбосо сыймығым менен бұл жерде сыймықтанып тапқан жер. Ошондуктан айтарым, қағылайын туғандар, бүгін келіп ақындар, келгенде көңіл ашқан жер. Ең негізгісін айтқанда айланайын туғандар, жорығы тұрған айтылып, ой елімде тұрған артылып, мына Жолборстой ердіңе тапқан жер. Ey анан кезек берип айткан жер деп те коелу. Баракелде Шекербек Адылов. Akındı tosu aldыңар, аманбың айыл çaldı var. Ermegin tosu aldыңар, etemбиң ayıl çaldı var. Ayılыңар bütkelip azır akınga kulak saldыңар. Özgörüş aylı bütkelip tan özgöçö kulak saldыңар. Jogorulasın turmuşun jok bolsoň eken jardыңар. Jolborstoy uulun eskirip bugün jokta turgan aydı var. Ey oşol burakan belin aşayın, bul elge salamdaşayın. Ala belin aşayın, men ardaktap salamdaşayın. Eline de tolkundap amandaşayın. Jamakçılık önür var, jaşınıp hayda kaçayın. Ankeni Jolborstoy uluğun ağabız, bugün tüptögen jerde turabız. Agayın tuğan aytıştı, bugün gütpögen jerde turabız. Erteden beri can jap, jamgırımında sevelep, Ansedağı kalk geldin uşul jaşıl şiberdi tebelep. Bugün üşügöndön kalkıbız, te jay saratan çildenim, bugün saratan barkın bildik da. Apalarım jabıngan tetigi salafan barkın bildik da. Kaytor aksakaldar çoğulup, munan atabız gelse kaşında. Akınдар деген ушундай шекем окшоштой асылда. Анкени карап олтурсаң, ак калпак кыргыз улуң эл, көдөнү тилек жулуң эл. Мен акындык өнөргөң арнаймын, акындык жолго кармаймын, аманат асыл жанымды. Ак калпак кыргыз эл үчүн аябайм деле канымды. Kosmostu versen almaşpayım oy, aldığı kol çapkan ala kanыңды. Ey bali barakelde, barakelde. Ankeni karab oltursan oy, bir elder var düğünödö, kuralı menen saktalıp. Düğünödö kırgız el jaşayt, düngürötüp manas dep, uranı menen saktalıp. Düğünödö jaşayt bir elder, gölömü menen saktalıp. Düğünödö kırgız el jaşayt, önörü menen saktalıp. Oşol önördü dayım sүйçele Jolbors degen agabız aytışka dayım güyçele. Ak toylordo jürör jürbösün bilbeymin, birok aytışta dayım jürçele. Oşol agamdı biz tagın eskerip gelgen çağыбыз, eli kanday gelet dep tekşerip gelgen çağыбыз. Munan Esenbay atam olturat, Esenbayday atama akından oylor molturat. Anan Şekerbek baykem canımda, Asılbek'tey inisin taptağanı geldi okşoyt. Kebir жерден kakşantıp kaktağanı geldi okşoyt. Kalıstardı kar ayavay maktağanı geldi okşoyt. Korrupsiyanı bir yerden baştağanı geldi okşoyt. Ey bali. Aytor şekem özün aytkanday, sulusu baştay takındın, ulusu baştay takındın. Birok kalıstar menen kalkıbız, sizdin sululuğuna bağ vermeyt. Uşunda eken bulaytı sululuğuna bağ vermeyt. Sizdin jakаңызга bağ vermeyt. Jakşı batinke giyet dep takаңызга bağ vermeyt. Aytor şımыңызга bağ vermeyt. Bular ırыңызga bağ beret. Ankeni karab oltursan,
Мунан ак калпагында кийинген асылдыгы билинген аталар келген Турбайба. Ак жолугу башында акыл сөзү кашында апалар келген Турбайбы. Айтор Шекербек байкем ушундай. Бул казактын сулуу кызындай. Ey bale. Өзгөчө ушул көздөрдөн өзбектин сулуу кызындай. Айтор агабыздын ойлосом, кыз болуп калсаң эгерде, көңүлүң ушул элдердин бурулуп калмак окшойбуз. Кыз болуп калсаң талашып биз кырылып калмак окшойбуз. Ey bale barakelde tamına aytiş baştaldı okşaydı. Айтор карачы шекемде, ардактап сулуу кыз дешип биз да багып калмак окшойбуз. Үйлөнсө дагы үйлөнгөн ошол тоюна да барып калмак окшойбуз. Бүгүнкү байгени калың кылып төлөп берип шекемдин алып калмак окшойбуз. Ey bale barakelde barakelde. Aylanayындың Асылбек ой, айтқаның болды жақшы кеп. Мына өзің болса білесің, қатарынан Асылбек сайрап келе жатпайбы. Мен емес бұл жақта болсаң ағабыз, қалыстарды баш қылып парачы жайлап келе жатпайбы. Ушундай агалардың арбак айтып ырдап мактайлы. Анан айтышкан рас келгенде, ушундай мынан инилер кээде болсо карачы такага теңеп алышат. Тетигинде баргандан асылсың агам асыл деп анан жакага теңеп алышат. Ey bale. Өзгөчө болуп бул жерде сынга теңеп алышат. Кебіріні кийген бір шымға теңеп алышат. Ананда байқап олтырып, азырқы балдар ушундай ағаларын үшінтіп қызға теңеп алышат. Кеде жаған жамғыр жердегі сызға теңеп алышат. Унчукпай қойсың уламдан баратат, кебірі келінге теңеп алышат. Чын төгүндүн барысын аралаштырып, мынты өмүргө теңеп алышат. Айланайын Асылбек, мен жүрем сенин алдагы башың акыл деп. Анан кебир балдар бар, ушундай жерге келгендин агасын айтат катын деп. Бул эмне кылганың Асылбек, мен сени жүрсөм жакын деп. Емің арғандай шарттары болобу. Көрсөң акын деген ушундай айта берсек той болобу. Кагылайын туугандар ыр менен бүгүн теңелип тарта берсек болобу. Адамзат бул өмүргө келип кетет экенсиң. 60 жылдык өмүрүң 6 күнчө сезилбей эрип кетет экенсиң. Жер үстүнөн адамзат келип кетет экенсиң. 70 жылдык өмүрүң 7 күнчө сезилбей эрип кетет экенсиң. Сактагандын бири жок, тонолуп кетет экенсиң. Мына 80 жылдык өмүрүң 8 күнчө сезилбей жоголуп кетет тоң экенсиң. Кагылайын Асылбек ой, жашасаң 100гө жетерсиң. Ал эми жашоонун баркын билбесең ой, анда жашаган менен бекерсиң. Ey bale. Айланайын тууганлардың аламдан кимдер өтпөгөн, айтсаң да үнүң жетпеген. Айрыкчаң адам баласың, ардартка даба табам деп кайраң ажалды көздөй беттеген. Өмүрдөн ой кимдер өтпөгөн, өкүрсөң эң жетпеген. Өзгөчөң адам баласы, өлбөскө даба табам деп кайраң өлүмдү көздөй беттеген. Эми жашайбыз ажал келгенче, кагылайын туугандар. Ошондуктан бул жерден айтып ырдап той сайрайбыз. Эмиң Асылбек мына кандайсың, анда кызыл тилди кайрайбыз. Мына кызылды мындай кийинип, кызыктыгың билинип, эмесең ырдап өткөнүң, мына жаштык бирок өмүр сүрөлү. Ey bale.
Dağ çetinen mından öpküç baykem geliptir. Haptalımda şekerbek tökküç baykem geliptir. Tamaşala vırdasam tepkiç baykem geliptir. Gelgendele karaça kalıstardım öptü da şekerbek akınga boluşup. Aytır şekem dağın elderim bugün az kılıp gelgen okşoysuz. Baykemdin gönün ayavay pas kılıp gelgen okşoysuz. Jakşılap kolda perginde vanı mas kılıp gelgen okşoysuz. Ey böyle. Emin alcağı bolsun tamaşadan akındık kepke jaraşa. Kağılayın çekebіз ardaktı bizdin akebіз. Aytışыбызга келгенде ардактап айтып кетебиz. Анткени жашоо деген ойлосоң өзүңүз айтып кеткендей жашоодо дайым бекерсиң. Бир күнүң өтүп кетерсиң. Кызык айтыш кылбасаң кызыктыруучу сыйлыкты кысып алып кетерсиң. Бакындай бер Шекебай сиз да баш байгеге жетерсиң. Айтор эл келген ушул жерлерде бул жакшы болот турбайбы? Эл колдоп биздин олтурсаң ал бакты болот турбайбы? Акындар дагы кептерин анан тапчу болот да турбайбы? Айтор жашыл шибер майданда алдыгың алмаң өрүктөр. Эң аны жол борса кабыс ойлосоң өз колу менен тиктеле. Өз колу менен иш кылып, иш кылганда бүт кылып, ушул жерде барысын, жашы менен карысын. Айтыш болсоң экен деп, акындардын ичинде тартыш болсоң экен деп, ойлогон экен агабыз жакшылыкты кезинде, болжогон экен агабыз. Ошол агабызды доң эскерип, эртең менен көрдүк да тиякта турат эстелик. Көрсөң ойлоп отурсаң, жашында дарак тикпеген көлөкө таппайт карганда. Кандай иш кылгам жашта деп карааны жокко башта деп карганда болот арманда. Артыңдан из калганы жакшы экен бул 6 күндүк жалганда. Ошол жолборстой болгон агабыз изи менен эмгегин калтырган агам турбайбы? Кара жаның кезинде кар чурган агам турбайбы? Ошол агаларга келгенде ардактап катууңурдайлы. Ошол жолборс деген доң агабыз аз болсо дагы өмүрү ардактуу болчудой көңүлү. Ошол кишинин ойлору, ошол кишинин иштери бизден орундалсын деп келдик. Айтор кагылайын туугандар, силердин чабылбайт го колдоруң. Чабылбаган себебиң анткени жаман экен жолдоруң. Ошо жолдоруңар оңолуп, эмки айтышка келгенде колдоруңар доң оңолуп, ар убактан ушинтип ойлоруңар доң оңолуп. Жакшылык деген көп болсун, силерден жамандыктар жоголуп. Көрсө Шекербектей агабыз кадимкиң аксы жеринен, жеңи жок чыккандой тегинен, ошол сары челектин төрүнөн. Айтор агам азыр ырдада. Кыскарта чапкыла. Кыз деп ырдайт дедиң да, катын деп ырдайт деди да, келин деп ырдайт деди да. Айтор Шекем менен бүгүн бир айтышка келет теңешким. Кыздай болгон агамда бир аз кылыктанса дегеним. Эл алдына келгенде айтыштын ошол боронун жырып турса дегеним. Анда месе Шекебиз алпаручу турат шаштырып, анда кезекти деле беребиз. Бирок ушул жерге келгенде бир нерсең айта кетейин. Мирлан деген агабыз мага кезек келгенде шаштыра берет дайыма. Аныдан айтып кетейин, бул чалды бар деген айылга. Бирок карап олтурсам, Мирлан байкем капкараң өңүнө тартат муңгайга. Ey bali barakallah. Şekerbek baykemdi karasam boyuna tartat mungayga. Görsen yabıçını kişiler şunday kıyım bolat turbayı. Emi kağılayın da Şekebiz.
Убакыт Айтор акындар. көп нерсени калкыбыз келип турат билгисе. Айтор келип турат булардын карачы филармонияга киргисе. Анда кезектин улансын мындан алым кандын. Ошол агабызды ойлосоң, эми Шекербек агаң ардагым, андан улап кеткин ар жагы. Убакыт болуп калды. Убакыт болуп калды. Шеке 2 саат менен бүтүрүңүз. Асылбек кебирөө мынтип жаш болгон, кебирөө рас мас болгон. Алеми баятан бери карачың учуп алган окшойсуң. Көп нерсени көңүлгө тутуп алган окшойсуң. Арка жагың аябай кызып алган окшойсуң. Кагылайын Асылбек, карап эле жатамын качан өзүң токтойсуң. Убакыт алып аябай улам эле боздойсуң. Сагаң айткан жөнүм бар. Мына көпчүлүктүн алдында сайрап эле жатасың. Кызыл тилиң ушундай кайрап эле жатасың. Эл алдыңда турасың, сен эмнеге дой капасың? Капалыгыңды көрсөтпөй ачып кеттиң деп жатам. Мына аймактарды көтөрүү жылы болгон убага, анткени жолборстой болгон агабыз айылы минтип көтөрүп, тирүүлүктөн ошондой билинип турган убага. Ошолордун баарысын Шекербек андан айтпаса, анда ким айтат элең Асылбек? Мына жанам өзүң айткандай 10 жылды көздөп тал өстүр, 100 жылды көздөп бал өстүр. Мынакей балдары менен дой алгана. Бул жерде мына эмгекте кылып жаткан убага, жакшылыкка өшөнтүп туруп жаткан убага. Кагылайын Асылбек, мына Алланын уксундой кулага. Эң негизгиси бул жерде кетпесин элдин чыдамы. Экөөбүз турсак жамгырда, айтыша берсек түгөнбөйт. Эң негизгиси жакшылык ошону менен дой үнөмдөйт. Ал эми Асылбек болсо карачы, бул Арыстанбектин тукумун аябай жакшы билем дейт. Негизгисиң Асылбек, жакшылыкка ошондой болуп жүрсөң болгоно. Эл алдына келгенде ушинтип толуп жүрсөң дой болгоно. Анан кенен келгенде агайын тууган алдында агаңды, анан коруп эле жүрсөң болгоно. Бали баракелде. Баракелде. Кана бир 2 саат менен жооп кылсын. Шекербекте агама жооп бере кетейин. Айтор ушундай жерге келгенде, Асылбек деген иниңиз бул Арыстанбектин тукуму бүгүн айта турган учуру. Айтайын деп мен келсем берген убакытың арушубу. Айтор шекем айттың аймакты өстүрүш керек деп айтты. Айтор акындарды бүгүн бир төктүрүп алсак болобу? Аймактарды кое тур шекең өзүбүздү биринчи өстүрүп алсак болобу? Айтол жолборстой улууң агамдын эң ыраазы болсун арбагы. Дагыдан элине кызмат кылса экен даң артында калган балдары. Айтор алдың арга келгенде мен тартынмак элем эмнеден. Улуттун жүгүн сермеген, термеген, унтулбай жашайт эл менен. Жолборстой ушул агабыз өнөрдүн жолун термеген, негизиң өлчпөстөн жашайт эл менен. Бали баракелде. Шекербек Адылов, Асылбек Маратов. Кол чабуулар менен узатыңыздар.